hanggang mayari po yung bisa. At agkatan la po, ring malda, na makyabi tampo makibat karing dalit, panalangin, at kanto kabang magmisa. Dakal pong salamat. Maya payabak po, kaya kayungan. Miti punta mo po ngeni, batayang samban, puryan, at pasalamatan, ing malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat la po, ding makatuki. Paraking kapasalamatan da po ri William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Waldorf and Rosal family, Helen San Pablo, Ricky and Adoracion Canales, Culfern Manufacturing Philippines Incorporated, Mendoza family, Roque family, Pangan family, Patrick R. Cura and family, Flora Cortez and family, Valerio Cortez and family, Domingo Cortez and family, Sixto and Avelina Gonzalez. Para king Aldo anibersaryo ning karelang kebaitan dari Victor Cortez, Natalia Andrea Cortez, Samuel Ortiz, Julio Redentor Baptisma. Para king kayaduananda at pamanantabi ning Banal Espiritu dari families and friends of Father Noli, Father Meg, Father Jasper, Father Mark Anthony, HRP staffs and mandated organizations, Mario Trinidad Lasatin and family, Rodolfo and Vice Governor Lilia Nanay Pineda and family, Governor Dennis and Yoli Pineda and family, Rosel Pineda, Sel Puno, Cecilian Miguel de Castro, Alan and Edna Vitog and family, Lincoln Baluyot and family, Imang Auring Between and family, Patty Gollier and family, Gilbert and Loveniza Nuki and family, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Noel Manangkil, Josephine Gonzalez, Marian Manangkil, Evangelina Manangkil, May Ann Aquino, Eliana and Joaquin, Kimberly Christine Tolentino, Katrina Denise Tolentino, Kirsten Daniel Tolentino, for the good health and protection of Gabi and Julie Fabella, Kay and Javi Diaz, Cara Fabella and Craig Smith, Alex and Ler Paras and family, June, Mel and Abigail Ramirez, Adrian and Edita Gonzalez and family, Ferdy, Vicky, Cesar Ramirez, Lou Between and family, Erlinda Espino and family, Rona Silva and family. Para king kapaldanan, pamikakatawan ang pong spiritual ng Joy Espino and children, Olivia Balatbat, Lolita Rodriguez, Anton Villanueva. Para king malalagwang kapaldanan dari Pope Francis, Roberto Rayos Rosal, Helen Rosal San Pablo, and Lawrence Rosal San Pablo, Constancia Rosal Pamintuan, Lilia Lucia Nagyat, Jose Augusto Nagyat, Richie and Rima Pablo, Jelly de Guzman, Jose Peping Henson, Imang Auring Between, Daniel Stevens, Lelia Dizon Berkeley, Gertrudes Pineda, Robin Nepomuceno, Danica Ann Dumagin, Marichu Cedro, Edgar Bagang, Gemma Makapinlak Rosal, Jomar Pangan, Emiliano Cabalya, Manuel Liwag, Anita Gonzalez, Cher Daniels. Ganakantala naman ding kaluguran tamong mayaw na biye, lalo-lalo na di Bishop Victor Ocampo, Monsignor Aquilino Ordonez, Teresita Wilkerson and Darrell Charles Wilkerson Sr., Leopoldo and Aurora Nepomuceno Valdez, Dr. PJ Nepomuceno, Carmelo and Concepcion Nepomuceno, Romarico and Katrina Henson, Monsignor Cosme Between, Monsignor Andres Between, Policarpio Between, Jose, Joaquin na Between, Antonio Sr. Dizon, Lourdes Dizon, Ricardo Sr., Eusebia Ramirez, Gloria and Roan Ramirez, Joscoro Sr. and Lucial Ramirez, Joscoro Jr., Diosdado, Neren Edgar Ramirez, Roman and Elena Viray, Aurea Montalvo and Manolo Dizon, Andrea Olivia family, Mariam and Maisel Wong Gonzalez, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilia and Santiago Gonzalez, Francisco and Francisca Di Choco, Alfredo Chao, Chua Tang Eng, Yao Bongkeng, Mami Yeng, Edward Yao, Santiago Thay,
Antonia Reyes, Maximo Chao, Cecilia, Raquel, Corazon, Josefa, Lilian Lacson, Reynaldo Reyes, Herminia Reyes, Chito Reyes, Teresita Camaya, Teresita Punzalan, Fernanda Camaya, Felipe Buan Jr., Aurora Cosme, Paz Gibo, Ronald Ariscon, Rogelio Ariscon, Rolando Ariscon, Stephanie Abungan, Souls Nearest of Gates of Heaven, Manolito Gueco and Wilhelmina Pulumbarit, Carlito and Nicolasa Pineda, Marcos Lumanlan Jr., Renato Tayag Sr., Adoracion Tayag, Abraham Tayag, Herminio Chotwico, Aletheia Paras, Alberto Paras, Mary Grace Santa Cruz, Mark Christian David, Domitilia Canlas, Mariano Dizon, Alejandro Ramos, Jose Paras, Bernabe Intal, Alberta Juanites, Marlene Adriano, Gertrudes David, Venancio David, Angelita David, Ricardo Bermudo, Victorio Bermudo, Leocadia Bermudo, Juanita Chuacu, Conrado and Estrella, Edgardo Ermelo, Efren Sr., Elizabeth and Bienvenido, Felipe and Primitiva Tan, Angelito Tan, Miliarmino Tan, Pablo Espiritu, Lucia Espiritu, Juanita Espiritu, Francisco, Emilia, Emilio Virginia, Kim Chuwari, Ong, Sotero, Demetria, Antolin, Felipe, Juanito, Francisco, Marcelo, Fernando Quizon, Pedro Romana, Eusebia, Moises, Socorro, Carmelo, Noel, Nicolas, Eliezer, Juan Agapito, Francisco, Carmen, Venerando Apolonia, Antonio Remedios Manio, Francisco Anastasia, Francisco Jr. Flores, Nemesio Miguela, Froilan, Nemesio Jr., Julieta, Rey, Reina June, Charito Domingo, Ignacio, Felicissima, Teodora, Galicano, Demetrio Pamintuan, Angie Agapito Jacinto, Godofredo David. This is batchmates Holy Angel University Batch 71. This is classmates Santo Rosario Elementary School Class 67. Carmen Dizon de la Cruz, Seferina Dizon, Roberto de la Cruz and Bienvenido, Nicasio Sagcal, Conchita Sagcal, Sani Sagcal, Gerardo Macabanti, John Joseph Balahadia, Rene Dizon, Fedel Maxima Dizon, Fonciano, Maria Salangad, Pablito, Rosita, Warren Bondoc, Edgardo Ablaon, Abelia Avila, Rolando Morales, Rosel de Jesus, Susan Hermosa, Corazon Solis, Victor Besoyo Jr., Jeffrey Giao, Nora Binuya, Rogelio Binuya, Reynaldo Flores Luwat, Michael Gamboa Luwat, Eretida Flores Luwat, Marcelino Dizon Sr., Mark Francis Manalili, Marcos Manalili, Leonardo Cortez, Mechi Pineda, Ida Valerie, Patricio Stepe Jr., Flora Sun, Francisco Sun, Renato Pineda Sr., Consolacion Pineda, Zenaida Pineda, Kotek Hong, Kima, Teresita Espinosa, Johnson C., Carmen Uicana, Carol Chua, Leoncio Uicana, Freddy So, Dolores Uy, Antonio Uy, Mr. and Mrs. Eduardo David, Catherine David, Beatriz Caramelio, Bernal Caramelio, Mr. and Mrs. Eulalia Caramelio, Tony Caramelio, Mr. and Mrs. Juan Punzalan, Mr. and Mrs. Ernesto Punzalan, Prospero Punzalan, Ponciano Punzalan, Teresa Punzalan, Loretta Mercado, Lamberto Punzalan, Flora Winco, Edwin Valencia, Minerva Tongol, Mr. and Mrs. Miguel Bautista, Regis Romero I, Mr. and Mrs. Miguel Bautista, Renato Winco Jr., Iluminada Winco, Edgar David, Antonio Winco,
Julian Punzalan, Gregorio and Adelaida Henson, Jaime de la Cruz, Oscar de la Cruz, at pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na rin mangailangan king pakalulu ning Ginoo.
Kilagyo ning iba, ang paninganak, ang paning banalay Espiritu. Amen. Kapatad, pinili na ning Diyos, iba agpangking kaburyana, at pepabanala na kapamilatan na king Espiritu na, banaminto kang Yesu Kristo. Layon melinis king pangapasikan kindaya na ingrasyam pong kapayapan mantabe sanang labis-labis ke kayungan at keka antimurin. Kaluguran kong kapatad kang Kristo, king kekabandaring 5 paruminggong may labas, sidyata laring puso tamo para king kapag masusya ning misteryo ning kaligtasan, agimpana ning ginuta mo, iting pamadsadya, depatan tamo king kapamilatan ding dapat amayap, pamagpenitensya ampong pamanalangin, nganing penandit mitipon tamo keti, ban pagmulan, ibulalag, iting masusing kapigaganakan. Kasan metong ning kabilugan na banala kapulungan king meto yato. I Kristo linob yang mitmong tagumpeking syudad na, baniganap na ing misyon na antimong Mesiyas ampon talapangabos tamo, ban pailasa mate ampong subling niye. Taimtim tamong pibulayan iting dapat nang makakabos, at ang tabayanan tayo kambenaning mabiyakasal pantayanan. Kasan metong na king pamaylasa king krus, mananasan ang mirakayanan tamo naman, kimpangasubling mapyena at panibayong pamibiyebye. Manalangin tamo. O Diyos, sa lubos mayupaya, bendisyonan mo lareting palaspas at pabanalan mo laking aldong ay iti matulaming papasyag king Kristo, king talapangabos sampong arimi, atok yan miya sana king mitmong katapatan at misa na yeldo, apakyabutan mi sanang miras king kanwanan ning bayo, ampong alangangang Jerusalem. Itiyagon mi kaya ka, O Diyos, king kapamilatan ng Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyang pumagari kambemo, king kameto nga ning banalay Espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Ngeni lumakad tamo king kapayapan, king lagyo ng Kristo. Amen.
Manalangin tamo. O walang hanggan Diyos, sa labos mayupaya, binyeme king meto ket tawa ni Yesu Kristo, ing talapan at busmi, ban maging uliran niya, king ganap, akapakumbaban, king pamikatawa ng tao at king pamidawon na king biyan na king krus, ti paranay malmong kaburian, sa upan mo kaming makaibiya patutudikil ka, king kapamilataning pamakitulad Mikeya, at gawan mo kaming matampang mirakayanan, king pangasubling mebyena. Itiyadon mi keka o Diyos, king kapamilatan ng Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiye ang pamag-ari kambemo, king kameto nga ning banalay Espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Luklok tampo. Pamamasyang iba't king libro ng propeta Isayas. Ing Ginong Diyos, sinanene ing dila ko, antimo king metong amagaral, banketa, mabiyasa kong magsalita, karing amanong munyesi ka ng loob, karing matitikal. Balang abak, gigisingan ako, bakong makiramdam, bakong tumingid, antimoing metong amagaral. Ing Ginong Diyos, biklat na ako balugbog. Ako naman, eko tinanggi, ni eko kaya ginulot. Bagkos, inapagke ing gulot ko, karing mamatbat ka na ako. At ding pisngi ko, karing manyopulyot, karing balbas ko. Eke kimbilan ing lupa ko, karing malmura at maglura. Dapot, nako tatablan, ning pamalmurara. Uling ing Ginong Diyos, sasaupa na ako. Inya, inarap king lupa ko, anting batong pipanasusan. Balo ko, king eko mibili, king kamuran. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Diyos ko, bakit pepa'y burisan upo? Bakit pepa'y burisan upo? Sa Diyos ko, bakit pepa'y burisan upo? Bakit pepa'y Ding sablang manakit kako, alimuran da ko, pipiling dala ring buntok da at tutuyar ako, minaligya king Ginoo, gustan yung iligtas nengeni, nung kalugurane, albenta mo man, ikabos nebin. Padrutan ko, karing dakalayaso, kasamuyuran lang pusakal, ding kukubkub kako, bisbus dala ring gamat at ding bitis ko, abibilang ko la, ring sablang butol ko.
Irarakayan da ing sinulod ko at pipaningalmande ing baro ko. O Ginoo, emo kulaklakwan magsolo-solo, ikang sikanan ko, marapal kang sumao kako. Diyos ko, bakit pepa'y murisan mo ko? Bakit pepa'y murisan mo ko? Ipasyag ke ing lagyo mo, karing sabla kong kapatad, at puryanda ka, king kapulungan da. Ika yung makitakot king Ginoo, puryan niya. Ika yung sablang lahi ng Akob, paligayan niya. Samban niya, ika yung sablang palipi ng Israel. Sa Diyos ko, bakit pepa'y murisan mo ko? Bakit pepa'y murisan mo ko? Diyos ko, bakit pepa'y murisan mo ko? Bakit pepa'y murisan mo ko? Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, king kapulungan, karing Pilipos. Bistaman at kayo ing panga Diyos, makanyan man, ena inang kaminan, ing pangapantena king Diyos. Bagkus, linubas na ing sarili na king sablang kamalan, at king waning askening metong aalipan, at mekiwangis yo karing tao king sablang bage. King pamakiwangis na karing tao, migpakumbabaya, may kit karing sabla, at meging mapamintuya, ang gaking tinggap na ing kamatayan. Ing kamatayan, king metong akrus. Dapot, ing Diyos naman pinukne king matas amatas, at dininanyang lagyu, amimigit karing sablang lagyu. Banketa, king lagyu ng Jesus, sukat lang siklawd, ding sablang tud. Ding karing banwa, at ding keti, king labwad. At ding king lalam, ning labwad. At ding sablang dila, sukat dang ipasyag, king Yesu Kristo, yaing Ginu, king ikaligaya, ning Diyos igpa. Ing amano, ning Ginu. Salamat, King Diyos. Kaya't kapurian ka, Ginoong Yesus, Ginoong Yesus.
kapurian keka, Ginong Jesus, Ginong Jesus. Ing pamaylasan ng ginutamong Heso Kristo, agpangkang San Mateo. I Jesus, inarapde kanita, king gobernador, at pengot nani ning gobernador, ing antikeni. Ikapin ing ari daring udyo, Mekibat yo, Jesus. Ikayo na mismo ing sasabi, Dapot alayang pekibat nanuman, tungkol king sa sandalira, ding pamuntok apari, at ding makatwaning balen, laban kaya. Inya ipilato nga nakanita kaya. mo daramdaman iting sablang sa sandalira, laban keka? Dapot Jesus, eya mekibat metong mumang amano. Inya yung gobernador, mig-alin langan niyang emunano. Ngeni balang banwo, king okasyon ning fiesta, ugali ning gobernador, ing nibulos metong karing preso. Itang adwana ning balen. Kanitang panahon na ito, ating meto nga pikabalita na preso, amilag yun Barabas. Inya kanitang mitipon laring dakalataw, kitang ng Pilato karela. Nino ing buriyong ipabulos ko para kaya kayo, Ibarabas o Jesus, ayaw sandang Kristo. Pablasa ang balo ng masalese Pilato, king inarapde kaya Jesus, pauli namo ning diryada. At emo ito, kabang kasalukuyan ng maglitis Pilato, keta king piyukuman, ing makibalena at inyang tiburan, bang ipayabot na kang Pilato. E kasana makialam tungkol king taong yan, aala namang kasalanan. Uling e kumipay dato na lub, manibat na benging meninap ko tungkol kaya. Ting pamunto kapari ang pongding makatwaning balen, inablok dala ring mikakaldam memalen, barang adwan kang Pilato, ing ipabulos ni Ibarabas at ipapatene Jesus. Inyang magsalitaya ing gobernador at kitang na karela. Nino karingadwa ing buriyong ipabulos ko para kaya kayo. Ngaraw may kibat, Ibarabas! kitang ng Pilato karela. Nano naman ing daptan ko kang Jesus, ayaw sandang Kristo. May kibat lang agnanagnan, Ipapako making krus! nga ng kinutang Pilato. Bakit? Nanuwari ing depata ng marok. Dapot lalo lang kinulisak hanggang binit ka. Ipapako making krus! Inyang ikit ng Pilato, kingalanay nga karapat. At pota mi kakaguluan pa, tepakwayang danum, at inos na laring gamat na, king arapan daring sablang tao at ngano. Ala kong pakibatan king kamatayan ng taong ini. Ikayong bala kanyan. At ding sablang tao, king metong muwaring siwala, ngarang kinulisak. Ing parusa ning Diyos, dugpake kami, at karing anak mi, nung warit ing taong yan, nakatuliran ing mate, Pepabulos na yung Pilato kanita, Ibarabas. I Jesus naman, pepabatbat ne pamo, at kay bat, pepapako ne king krus. Ting sundalos ng Pilato, linugde Jesus king palasyo ning gobernador. At ting kabilugan na tapok, nigpadurot yo kayo. Likas na kayo, ing imala na. At pepasuluran na yung balabal, akule ubi. Kay ba't ginawa lang korona, king suksuk, alinikura, at pinutong de kaya. Pepatalanan deng metong at imbu, king gamat ng wanan. Kay ba't sambasiklod la, king harapana, at pitaru-taru de, at ngarang sinabi. Luwidya, ingari daring hudyo. Piglurande,
at kinwade kayo ing timbu, at pikpokde kaniti ing buntok na. Inyang tiknangan deng pitaru-taru, likas de kayo ing imalan akule ubi, at pepasulod dang pasibayo kayo ing imalana, at kaybat liwal de baraneng ipaku king krus. Kanitang lulwal king siyudad, salubungan de ing meto nga tao si Rene, Simon ing Lagyuna, at pinilit deng mamusa niti king krus ng Jesus. Karasda king lugal ang mayayawos Golgota, lagyong mga baldugan, lugal ning bungo. Pepay numandeng alak kasemutanan at du. Kabudatak mana, nabelaus ininum. Pinakura king krus. At kaybat, pi parti-partira ing imala na, king kapamilataning sapalaran. Kaybat na nito, linuklok la ka rin, at bintayan de. King kabuntuka na, mibili lang kasulatan tungkol king sandali laban kayo, at anti keni ing mababasa. Iti ya Jesus ingari daring Hudyo, kayagnano pinakurala naman karing krus ding adwang tulisan, mingat bala kayo. Ding taong lalabas, pipiling lo at palmurande Jesus at ngaro. Ika, ing bisang maglasak king templo, at kilubning at lungaldo, italakad meng pasibayo, bate mo iligtas ngeni ing sarili mo, kuldas ka king krus mong yan, nung ikapin ing anak ning Diyos. Antimurin, ding pamuntok apari, at ding makatwaning balen, pitaru-taru dyan naman, at ngarang sinabi. Di ngaliwang tao liniktas nala. Dapat nala pala aligtas sing sarili na. Yakanuing ari daring Hudyo. Nung kuldas yang ni king krus, manwala kami kayo. Manaligya pala king Diyos, at sasabihan na, yaying anak ning Diyos. Albenta mo pin, nung burian ning iligtas ing Diyos ngene. Pati na ring tulisan, akayagna ng mipaku king krus, may kiabela king pamamalmura da kaya. Inyang ugtong aldona, ing kabilugan na labuad, mera lumdum, minabot at lung oras. Inyang magalas tres na, Jesus, kilait ng masikan. Eli, Eli, lama sabaktani. Nga nawari, Diyos kayo, bakit pepa imburisan mo ko? ting mapilan, apakatalakad ka rin, dimdamde at ngara. Aw saning propeta Elias, Ing medong karela, milayang agad-agad, kinawayang espongha, sinosone king maslam ayalak, at inastane king metong atimbu, at sibu kaning painuman. Tapot dingaliwa ngara, albenta mo nung datangan nepin, at iligtas ning propeta Elias. dapot ti Jesus, misan pa, kinulayat siyang masikan, at tebili ing espiritu na. Siklaw tamo po at migunam king mapilan a pinandi.
Talakad tampo. Kanitang penandita ito, ing tabing king templo, biglayang megabak, manibat babo hanggang lalam. Minayon at may nga bangal la ring batong mga ragul. May nga buklat la ring pansyon. Ding dakalataong banal, apakakutkot, may manyublilang mebye. At deti, kay bat ng sinubling mebye Jesus, may magwala karing kutkutan. Mintala king banala syudad, at pepakit la karing marakaldakal ataw. Kabang mapapalyari ito, ing kapitan daring sundalos, ampong ding sundalo sa kayabe ng magbante kang Jesus. Ikit dang minayun, at ikit da ing sablang mga palyari. Mga takutan lang emunano, at ngarang sinabi. Tutupin, king iti, anak nening Diyos. Ing maya pabalita ning Ginoo. Siklaw tampo, ay lukluk tampo. Pasibayo po, good morning kakayungan. At mirasta na po king kakatamo pong Maleldo. Holy Week. Malayaldo king kakatamo pong kasalpantayanan anting Kristiyano. We have different meaning, perhaps personal experiences of this celebration. Maleldo. Ako po potang lulubyeng Maleldo, maliban po king malisangan. Agaganaka ako po niyang anak kami, mapupurga kami mo po king sampelot, ampong inangit. Ale, and laging panabilin da kanita, santo, santo, adwa mo yung puntalan mo, bale, pisamban, pisamban, bale. That's the meaning for me of Maleldo, Holy Week. Pero po kanungin manaliwan talagang literal neng maging mal ing paruminggo nga iti. Bakit? Magpabok na lang resort. Pakamala na kanyan. Ale, niya minsan po, ting kakaluguran. No ka rin ka kanya magmaleldo, muli ka kaya kayo, ay munta kami king Palawan. Aba, sabi ko makanyan, kalawat na ning bisita iglesia. Kami gagana kaya mo nga na makanyan, at inamang bisita sa pisamban ka rin na kami mo magpalaspas. May paisip ko po, makanano lang magpalaspas, makabikini kayo. Malamo yata, masyado yung ing maleldoyo. Talagang gagawan taneng literal, amal. Expensive. Pero what does it really mean to celebrate this Holy Week king bietamo anting metong Kristiyano? Lakwanan da kayo pong aduang bage, amasanting tamong pigunaman, ngening we enter. It is not only Jesus entering Jerusalem, but itamo rin pumakya betamo in this entry to victory and salvation. Inya pong tinastala rin kakatamong palaspas, talagang karakal tamo, kung may bugmilabas nandin. Ing pamanas wagayway ng mga palaspas, the palm branches, is symbolizing, we are welcoming. Nino ing kakatamong welcome, metong yang ari, ang anak ng David, ing ginutamong Heso Kristo. And we are very glad. And the people during the time of Jesus were also glad in welcoming Him as their King, ing ari. Ating ari nga iti kakalaguran kong kapatad, ating yan dadalan. Nanong dadalana, yapining corona. Nanong corona? O dimdam tamo, corona na po, suksok. Maplas yang corona, ing bibit-bitana,
para kaya katamo. But this crown of thorns, my dear brothers and sisters, is the crown of salvation, the priceless victory of Jesus for humanity. Daralane ing korona ning kaligtasan para kimbalang metong kekatamo. Pero mo po kabud kaligtasan. Nungali kaligtasan at pag-asa. Para po karang minunang Hudyo, ne? Ding palm branches, ding winawgewe tamo nandin, there are also symbols of hope. Madalas po, ngening panahon na iti, magdulap tamo karang mayayaliwang kaligtasan. Pero bala mo minsan, among maglambat ing kaligtasan na panayan mi. Kaya rin na po ning metong tutukin na naman ning metong problema. Kaya rin na naman ning tutukin problema. Atin na naman po tutuki. Pero yung Domingo nga iti, the Palm Sunday, my dear brothers and sisters, is reminding us of these little patches, ne? Of these little hopes in our journey together with our Lord Jesus Christ. Naing balangal doon ing kakatamong biye, if we receive the King, our Lord Jesus Christ, is giving us patches of hope. Kanita po karela po tang maglakbela po tang manakit lang makanyan dening olibo, that's palm branches. Buri ng sabyan ating pag-asa, there is a symbol of life amidst the desert experience that they have. Itamo rin po, yan yung paganakaning kakatamong selebrasyon. Duduwang na ning Ginoong Hesukristo ing kaligtasan na papakit na aldoldo. That is why we are really calling this a holy, mahal na araw. Dahil walang katumbas na halaga ang kaligtasan at pag-asa na ibinibigay ng Panginoong Hesukristo sa bawat isa sa atin. And let this be our starting point in this Holy Week celebration. Perhaps, pangabukas mo, mapitnata na. O 1/4. See you on Taulingapunan. Ale. Pero ini po sanang kapagsubukan, akit tamo kimbalang kapagsubukan, dadalanan ng Ginoong Hesukristo ing pag-asa at kaligtasan. At uling dadalanan ng kaligtasan at pag-asa, yan mo rin po sanang magtulak kay katamo so that we can see our life as events and series of little hopes. Nung ka rin atrato tala pong maulaga at importante. Yan po ing mumunang paganaka ning maleldo ning paruminggong IT. Dadalane at sa salubungan taya ing Kristong magdalang kaligtasan at pag-asa para kaya katamungan. Kadwa, we are not only calling this as Palm Sunday, ausan taya rin po ining Domingo ning pamaylasa ning Ginoong Hesukristo. In all the readings, even the Gospel, yan mo rin po, ing kasakitan ning dimdam tamo. The suffering servant in the book of the prophet Isaiah in the first reading, dinuwang ing kayang gulot, ing kayang katawan, bang pamarugan panasakitan de. King kadwang pamamasa, he was very obedient. God is very obedient up to the point of his death. And in our gospel, we heard, actually po shorter version niya ini. If you will be reading the longer version of this gospel, damdaman tamo no makananong ding sinalubong keya. Ilarin po deng migpasakit, ding memuge keya, ilarin deng ginulisak ipapako ye king krus. His life is full of sacrifices, pamaylasa. And yet, why did Jesus still choose to continue his mission? Uling inggaganakan tamo po ngayon Domingo nga iti, uling kalugurane ning Dios ing meto ketawan. God loves us so much.
creating this move in his life, even amidst the suffering, even amidst the degrading. Into tuna po niyan, ne? Itamo we are trying. Kanita, nanong gewada king Ginong Heso Kristo, literally, they made him cheap, pelmura de, yinurak-yurakan de. Pero bakit tiloy na pamurin, impamaglakbena, para kaya katamo king kaligtasan, uling kaluguran na katamo. And that makes this Holy Week significant. Uling kaluguran na katamo ning Diyos. Gaganakan tayo ing Diyos na nag-uumapaw sa pagmamahal para sa atin. Tutuyapin po itang kantang Crazy in Love. Ne? Perhaps, tayo po ay intindihan bakit agagawa na ning Diyos ini para kaya katamo. Pero let us make ourselves vulnerable to experience God's love for this whole week up to the point of His crucifixion on the cross. The greatest story of love of God for humanity. And truly, tutuyapin pong mal ing paruminggo ngay iti. Uling ikit at akakit tamo no makanano nakatamong pakamalan ning Ginong Heso Kristo. Kakaluguran kong kapatad, deni pong adwang bagay, den masenting tamong pigunaman, mo kimpa maglob ng Kristo, pero kimpa man ang tabi, tamo kimpa maglob na. Nanay ta, malyeng paruminggo, uling delane ning Ginong Heso Kristo, ing kaligtasan at pag-asa kaya katamo, at ang ganang eni, paranas na ning Gino, nung makanano nakatamong kaluguran, sumangid ning kaya katamo pong madalas, pamangalingwan kaya, madalas, pamamyapansin kaya. But God continues to love us so much. Let this Holy Week celebration be meaningful for all of us. Amen. Talagad tapo. At ngayon po ipasyag tayo ing kakatamong kasalpantayanan, itamongan sasalpantaya ko. King Joseph ang mayupayang tutu, lina lang king banwatiyato, at kang Yeso Kristo ng anak ng bugto nga ginutamo. Pengagli king upaya ning Banal Espiritu, ni bayit kang Santa Mariang Birhen, Lina sa lalampayang Poncio Pilato, mi pako king krus, meteyat mi kutkut, tinipaya ka rin mete, King katlungaldo, sinubliyang me, pepay tas sa banwa, makaluklok, wananin Diyos, sipang mayupayang ibat ka rin, magbalik yan naman keti, mangkor mabiyang pong mengamate, sasalpantaya king Banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad ring kasalanan, king pangasablirang mering, at king biye alanganggam. Amen. Kakaluguran kong kapatad, ngening milalapit na yung fiesta ng pangasubling mebye, manalangin tamong taimtim king Ginong Diyos, kambening malala makasalpantayanan, nadwan tamo, para kakatamong mebinyag, para karing magsadyang pabinyag, at para king mabilogayato, ing makirake tamong lalong ganap, king biyan ng Kristo, at nga tamo pong manalangin, Ginoo, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ban ing banala kapulungan, lalo yang makiwangis kang Yeso Kristo, king pamaglakbe na, iba't king kasakitan, papunta mo king ligaya, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Banding pamuntok ding bansa, makiwangis laking anak ng David, king kapakumbaban, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Banding mibubo king biye, para king aliwa, makiwangis la king Ginong, makapako king krus, king lugod na karing aliwa, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin. mi. Ban itamong lulub kaniting banal a paruminggo, makiwangis tamo king magdusang alipan nin Diyos, king
pamandalakit na iba't king kamatayan, papunta king biye, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin. panalangin mi. Ngeni po aduan tamo ing sarili tang kapagnasan. Manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. O mapamakalulong iba, kapamila taning kamatayan ng Yesus sa yanak mo, pepakit me ke kaming dalan pa inturo king bielanganga, saupan mo kaming tanggap king kaburian mo para ke kami, mapamintu ampong mapanaligan timoya, kapamila tandeting panalangin, makapakirake kami sana king biye, ampon lugod mo, manggaman king alanganggam. Amen. Kaya't kangal at kapuryan, Ekong Kristo, Ari at Pena.
Manalangin kayo kapatad, maning kakatamang dawon matanggap ya arapan ng Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan na saning Ginoo iting daon karinggamat mo. Kingi kapuri at ikaligayan ng kaya lagyo. Kingi katam ka sa plala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo, o Ginoo, ing pamaylasang pangkamatayan ng Jesus ay anak mong bugtong, papalyaryan na kami sanang maging matampa harapan mo. King sarili ming sikanan, ala kaming arapat na numan dapat iti sanang ganap ng sakripisyo, apakyabutan na para kaya kami, ing pakalulo ang panglugod mo, iti amban mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi, Amen. ing Ginoo manatili kaya kayo, Kaya kante mo rin. itasularing puso yo, Pakayat na no king Ginoo. pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulog. Tunepin karapat dapat at matulid, sukat ang pong makakambos ing pasalamatan da kamparati ang ponuman ka rin o iba, Diyos kingalanganga, lubos mayupaya. Ampat king kapamilataning makakabos ng pamaylasan ng bugtong mong anak, may biyasa yung kinilalayng meto yato king kamalan mo, at king epasabi ng upaya ng krus, sinubli ing kayatulan king sinibol ing kayatulan king yato at ing kayo payan ng Kristong may pako king krus ulinita o Ginoo ikami man kayagom ding sablang anghel ang pambanal kikilalanan da ka at king mitmong tula ngaming kakanta. Ikapining banaloy pa at ing meto lelangan, matampa na kampupurian, uling king kapamilataning anak mo, Yesu Kristo ang ginumi at king upaya ning banalay Espiritu, pagkalaman mong biye ing sabla, layon pa banalan mo, alakantok ng mititipon king kapulungan mo, banketa, manibat king kayaslag ning aldo ang gaking kayalbog na, ing dalise, dawon, miyampang yaking lagyo mo, ulinita o iba, pagamwa mumi, palukob ang pabanal mo la, king Espiritu mo reting ayin na darala, ampong darawon mi keka, ban magawalang katawan, ampon daya, ning anak mo, Yesu Kristo ang ginumi, aminutos ke kami, kim pagmasusyan milareting misteryo. At atandanan mi pa, kanitang benging mi panganyayaya, kinwaning tinape at pepasalamatan na kampong pinuri, piraso na yung tinape, dinuwang naiti karing disipulo na nganam. Kuananye iti kayungan at kananye, uling iti yung katawan ko, amidawon, para kaya kayo.
Pakanyan mo naman, kay bating apunan, kinwaning kalis, pepasalamatan akat pinuri at tinwang na iti karing disipulo ng ana. Kwanan niya iti kayungan at minom kayo kaniti. Uling itiya, ing kalis ning daya, kuing dayo ning daya ning bayo at talanganggang tipan. Amibu para kaya kayo ampom para karing sablang tabo. Man kanita, may patawaran na rin kasalanan, daptan niyo iti, kimpamigaga na kayo kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, inyangin ing gaganakan mi o mapamakalulong iba, ing makaligtas ng pamaylasang pong kamatayan ng anak mo, ing maligayang pangasubli ng mebye at ing pamaitas na banwa, at layon makasadyang sa lobong king kadwa ng panyatang, darawon mi yakeka bilang kapasalamatan, iting mabye ang pong banal at sakripisyo. Balikdan me, pagamwa mo mi, ing ayin ing banal kapulungan mo, at kilalanan me ing midamon king bien na pauli ning sakripisyo ning kamatayan na biriyan mo kaming misutkeka. Pagkala mo sana king ikaming mipasiknangan king katawan ng pondaya ning anak mo. Mikatmuan kami king banal ng Espiritu at maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kami sanang maging metong mong alanganggang dawon keka at patpalyarya na kaming mirakayanan kimpimaman ding banal mo muna. Kambening naman na Maria, kapilan man Virhena yung tuning Diyos, kambenang San Jose ng esposo na, kambening naman mga apostol ang pamaligaya mong martir, at ding sablang banal, paulining pamamilatanda, manalig kaming merinan kasaw panalang patanat king arapan mo. O iba, iti sanang ayin ning pangasot mikeka, pasulungan ning kapayapan ng pong kaligtasan ding sabla, king mabilugayato. Pasiknangan mesa na king kasalpantayanan ng ponlugod, ing banala kapulungan mong kasalukuyan maglakbek eti king yato. Kambening talasuyo mong i-Francisco ing papami, Florentino ing kakaming arsobispo, Pasiano ing kakaming obispo emerito. Ding sablang obispo, pari, lalong-lalo na, tina Father Nolly, Father Meg, and Father Jasper, ampon diakono, at ning mabilog ako pulungan, agewa mong sariling keka. O mapamakalulong iba, pakiramdaman mo yung panalangin niting pamilyang pinulong mong talakadarapan mo. Lunusan mo la, mga tipunan ding sablang anak mo, nula pa man makasawot. Ding kapatad ming may hango na biye, at ding sablang keka, may matula ampong memon na ketiking yato, malugod mo la sanang tanggapan, king kayarian mo. Anong nugarin kami manayang magkamit lubos, king ligaya mong alanganga, king kapamilatan ng Kristo ang ginumi, aking uli na pagkalob mo, king yato, ing sablang bage, mayap. King kapamilatana, kambena ang pongkeya, kagom ning banalay Espiritu, sablang parangalampon ligaya keka o Diyos, ibang lubos mayupaya, manggaman king alanganga. Mitmong lugod king kakatamon Diyos iba mamustangan kaya.
itamongan po. Ipamin at suban mo, misamban yaing lagyo mo. Dadanging kayarian mo, di pamintuan inglob mo, ket isulit antibanwa, mi pamintuan inglob mo, ingkakanan mi King Aldo, ibiemo ke kami King Aldo ngeliam, poni patawad mo ke kami, ning salami ke andiing pamamatawad mi, karing mi kasala ke kami, magnaemo ke pay sa mulking tukso, kundi ikabusking ikabos mo kami, King Sablang Maroko, ipamalugod mong ipagkaluming kapayapan, King Panawon mi, baan King kasaupaning pakalulo mo. Mitimawa kaming parati, King pamanalipan ning kasalanan, at mikabos kaming alang kasasagkulan, King Sablang kaligaligan, kabang panayan ang pampagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos mi, Yesu Kristo. O Ginoming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na yung kapayapan lalakwan ko kaya kayo, yung kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Mula sana babalikdan din kasalanan mi, nuneing pansinan mo yung kasalpantayanan ng banal kapulungan mo, at pamayapan ang pompisan metongan, agpangking kaburian mo. Ikang mabibiyang mag-ari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo mantabes sa kapilanman ke kayo. At kaya kanti mo rin. At ngeni po, ipasyag taming kapayapan, King Metong at Metong. Kapayapan po.
Niyo ing kordero ning Dios, niyo ing milalako king kasalanan ning yato, nuwan laring mayawos king apunan ning kordero. Ginoo, e kumatampang tanggap keko, dapat igkas niya nga maano mo, kumayat na ako. Ing katawan ng Kristo, Amen. Para king organisadong pamakinabang, tukyan na rin CGC o Asarets, nung nuka rin tamo maglinya. By the hand, ya pa rin po, at ala na pong sasabing Amen. Salamat po. Ila sa
Manalangin tamo. O Ginoo, pasalamatan da ka kareting banal mong kalam, ing kamatayan ning anak mo at dana na kaming kapayapan at patibaya na kami kasalpantayanan. Mananasanang impangasubli ng mebye, di na kaming pamagparati, layo na kaming tayran, king kaligtasan iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lukluk tampo para karemapila na paganak ka, mumuna pundili, atintamo pong Alay Kapwa Second Collection, Lenten Action Special Collection para po king Social Action Center of Pampanga or SACOP, Alay Kapwa Fund para ho sa mga mahihirap sa ating probinsya. At nakalasalamat po karing sasaw at alang sawang sasawa po emo kimpisamban pero king kakatamo pong mabilog Archdiocese. Kadwa, alata mo pong opisina kim parokya sa darating na April 6, 7, and 8. So Monday, Thursday to Holy Saturday. Sarado din po ang ating Blessed Sacrament Chapel sa mga araw na ito. So mag-resume po yung kakatamong regular office hours or days, April 9, Easter Sunday. And then kumpisalan ning Balen, so patuloy pa rin po ing pamagpakumpisal kaniking parokya, king April 4, Holy Tuesday, 8 a.m. to 12 noon. So 9, 10, 11, 4 hours po, ne? Menimbita kaming pari, sana po tagunan tayo ing Aldong Haiti. And then April 3, Monday, and April 5, Holy Wednesday, 4 to 5 p.m. po ing confession. So before na po nitang misang 5:30. So yung schedule tamo po kimabilog Maleldo, kaya pong Holy Week celebration tamo po at sulaking karantar po ng Facebook page tamo po. And then pabasa, again clarification, kaya magpabasa, tayo po papalako o babawal manini ning arsobispo o ning kakatamong city mayor. Pakisabi mo pong mayap, yariyan tayo po yung pabasa kay Miyerkules Santo ng gabi. Bampong mirinan tayong importansya ing Paschal Triduum, Huwebes Santo, Biyernes Santo at po yung Sabado de Gloria. So in short, po bawal, but we need to be guided by our liturgical celebration, lalong-lalo na po kening Paschal Triduum, manibat king Huwebes Santo, Biyernes Santo at Sabado de Gloria. Okay? At bukas po, Lunes hanggang Miyerkules, kay ba't na po ding misang 5:30, ita pong 6:30 p.m., atinta mo pong Lenten, atinta pa pong recollection, para po keniking Holy Week. Sana po tagunan tala. So mag-invite tamo po speakers. Nung baloy po ay Michelangelo. Itang atin yung palabas kin Channel 7 ng pong 11 nita. So, and then ni Miss Yumi, Father, ninitang kadwa tamong Aldo. Ay, malabog na ako po mata. Yan, akit yung lapukin, king screen. So, sana po tagunan tala. So, we invited guest speakers. So, sayang po itang karelang adake na malyari tamo pong gamit king kakatamo pong pamibiyebe. Bahan kanita, tutuyang maging, di ba? Mahal na araw, very special talaga. Uling miglaan tamo pong ayan, oras at tao. Bahan kanita po, mas maging espesyalya pa ing pamanukita mo at pamananggap king kakatamong ari, kaligtasan ng Ginoong Hesukristo. And definitely this is one of His concrete love expressions for all of us. So, sundo tamo po, mikit-tikit tamo pasibayo bukas. So, atin pong misang 6:30 a.m. and in the afternoon, 5:30. And again po, itang recollection, sana po makatagon tamo. Karempong bayon datang, atin dalang palaspas, pa po may bendisyon, manaya tamo po ken tutuking misa. Kami po magbendisyon right after. Lagi pong parating ita pong beginning, nanintutuking misa. So,
Ala pong lalapit kini bang pabindisyon, panayan niya po itang 8:30 a misa. Palakad tana po. Ingino manatili kaya kayo. At kaya ka mo rin. Ito ko ilarang buntok yung para kay masusing bendisyon. Ing Diyos, ipang mapamakaulolo, amin ye, limbawa kaya kayo tungkol king lugod, king kapamila taning pamaylasa ning anak ng bugtong. Ipagkalob na sana mit mong kalamalob ing bendisyon na, king kasaywan yu, king Diyos, ampong king kaparantawo. Amen. Ngayon sasalpantayanan nyo ing kaligtasan nyo. Ing alangang kamatayan, king kapamila taning kamatayan ning Ginong Hesukristo, kamtan nyo sana kaya, ing kalam ning biye alanganga. Amen. Agpangking pamikatulad yu kaya, king alimbawang binya na dikil, king kapakumbaban, miyagom kayo naman sana kinligaya ning pangasubli ng mebye, Amen. at bendisyonan na kayo ning lubos, mayupayan Diyos, ing impa, ampo ning anak, ampo ning banal ay Espiritu, Amen. ing misa mayari ne, at umenako, king kapayapan, Salamat, salamat king Diyos. Magrasyang Holy Week po, kaya kayo nga.